Kurugirira hari Evelyn Arnitwe umuha abatendeki muri Uganda Human Rights Commission abantu binze niberetera obuzibu bakoresa kuba obugabe bwabo kugira ngu tubure kutendezebwa obugabe bwawe bwine ekitinisa kyawe kiine konka nibubasa kutendezebwa na munonga washanga omukushemererwa omu bugabe bwawe norubakirira obugabe bwa bagenzi bawe twagira ngo omuntu aine obugabe kutambura okaza aho orikwenda hoona otakwasirwa aha mukono omuntu aine obugabe bw'okurya konka washanga waza kurya okenda ngu oije omu musiri gwangye obe nimwe wiha ekyokurya hoona nogira ngu nakushanga mutindi kukutwara aha polisi. Bamwe aha bashikira aha mushomo ogu borekire bumwe aha barikuteganisa obuheereza bw'obugabe bw'abantu omu kyanga eki ahabw'okuba abakazi araruga hanuya oshange yayenda ngu ashwegwe kuri ahabw'okugira ngu kuri akasiga yagiitwayo kandi yawaza kugamba naku oshanga arakirimingayo kandi nowaaba arakirimingayo hati kumurazaho kureeba orutaro rwaba orutaro hati aho nibo obuzibu burayera nangwa n'abashaija bamwe namwe nibabaho noshanga oine abaana konka tiine eki orabaasa kubatwarira omu batandika kugambaho oreebe obuzibu bwabaho ahabw'eshonga gavumenti egenzire yaheereza obujunaanizibwa burengire omuntu omukazi rero omuntu omukazi kuyayisa obwire nawe yayenda ngu akikozese kirenge mwene oramanya waheebwa obujunaanizibwa aza okayisa obwire ukabukozesa bukarenga burareeta ekizibu. Nitushobora kubona emishango mingi mu offices ziitu aha nshonga z'amataka oshanga omukazi nakyo ninyenda mukinyongerereho yashwigwe omu maka 19 nyina Zara nishe Zara bamuha itaka eri bari kweta ery'amahega ekishaka ky'amahega nimukimanya basebo n'abanyabo ekyo kumutekesa amahega obwo bwire bakaba batakora ndagano uko oshanga omushiija yagira ati ninga omukazi yagira ati mukamwana wanje reba ekishaka oze kuri noozi twineyo ekishaka nikyeremondi. Abantu bingi omu ihanga tibarikumanya entaniso eri aha bugabe bwabo hamwe n'obujunaanizibwa. Omumirimo egyo twinemu omurimo gw'okushomesa abantu ngu bamanye obugabe bwabo bamanye obujunaanizibwa nangwa n'amateeka gatari gamwe na gamwe. Hati twe nka ofisi ya Kabale eri izooba twasiima ahari Mparo Town Council tukushomesa abantu abari omuri Mparo Town Council obugabe obujunaanizibwa nangwa n'amateeka gatari